wong uri kudu sing sabar sabar jalani nasib senajan rasane pahit. Spesial hormati ban mewajudin bareng majikan tua mengajarkan sedap TV bareng Arya Froh mama sama kena Mimi Reja 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 usaha jungkel mali hari sampai gede cilik makan esuk bengi balik demi ganggu luru duit. Mimi Reja bareng sedap TV Mawajudin masa kita wong lara modal dengkul kudu sing kuat aja nyerah lan aja ngeluh najan ego no mirip rumasa mung modal dengkul. Mimi Reja sedap TV bareng majikan tua Mama Jarkim Mama Judin Mama Anin Mama Haji Udin Mama Haji Udin enak kan borongan baik Mama Anin Mama Haji Udin matur kesuwun sabar jalani nasib senajan rasane pahit. Mimi Reja bareng Mama Judin suratan diri kudu kuat lakoni turutan dalam Gusti wong urip beli susah bae Mimi Reja pasti bakal Mimi Reja indah ning waktu Mimi Reja Mimi Reja rumasa kita wong melarat modal dengkul kudu sing kuat aja nyerah lan aja ngeluh najan ego no mirip rumasa mung modal dengkul. Mimi Reja makasih Mimi Reja bareng Mama Judin sebesar masih banyak hormati masyarakat Bongas Penanggung bareng Bongas Pentil semoga dari selalu bareng MSM putra serti muda singa dangdut dewong dewek
sabar sabar jalani nasib senajan rasane pahit. Sedep TV Mimi Dereja matur kasuwun. Mimi Dereja wong perapatan ini. Mimi Dereja 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 Mbok kata wis suratan diri kudu kuat lakoni turutan dalane Gusti. wong urip beli susah wae pasti bakal indah ning waktune. Usaha jungkel malih ringan sampai gede cilik Mangkat esuk bengi balik demi kanggo luru duit. Mimi Dereja matur kesuwun bareng Mama Judim. Rumasa kita wong kemarin modal dengkul kudu sing kuat. aja nyerah lan aja ngeluh Najan ego no miripku. Rumasa amung modal dengkul. Makasih